Bollywood lem chang thiam lar le ming thang Shilpa Shetty pasal Raj Kundra chu Puitling film alo siam thin awang le mobile application manga saruak thalak lo the da thina pu ne in July ni sompakwa sang hi somni pakhat thotran zan khan Mumbai police ta chuan an man ani Shilpa Shetty pasal Raj Kundra hi sumdong hausa ni in Shilpa Shetty nan hian November ni somni pani sang hi pakwa khan anin nei ani Puitling film aboy Puitling thu he Mumbai crime branch chuan February thakhan anlo register date to a Mumbai police ta chuan he case a hian finfian adang tam takpo kan la nei ani anti Raj Kundra hi July ni somni pasari thleng jela da shri aniang Raj Kundra hiam Puitling film a chaulo po mingchian nadang anei nual ani a pasal thiltia hian Shilpa Shetty hi ain rol venge rol velauti kanna she thei shi loti police joint commissioner Milin Bharambe chuan asoi ani Mumbai crime branch in Atarlandanin Puitling film siam chungchanga hian film changtura lut tharmi pale meichia ta chu enchin annina audition sarwaka langtole thildang ti tura ti anni thin thu ansoya Mitren khatchu chung film changtura norlui thin ani thu hansoi bok he case kalpui ani lai mek hian Puitling film lam boy pui tu apu mi pa kwala chu man ani to a chung zinga mi pakhat chu umes kamat ni in Raj Kundra sumdon na a company enkol tu pakhat ani joint commissioner police ten antar landanin chung Puitling film an siam ta chu mobile application ming pakhat hotshot manga upload thin ani thule chu application chu London company pakhat siam ani thu ansoya Raj Kundra company chu London amin an hian anin thlun zama Puitling film le sarwak thalak de chu Mumbai atanga siam ni in chung thalak de chu hotshot mangin Mumbai atang hian upload thin ani social na a nu in hotshot application chu Google Play Store le iPhone te chuan an pai bo thu Bharambe chuan asoi bok Bharambe chuan soichun zamin kotin phalna min pek nuwa Raj Kundra office chu kandap ngala heta kandap na hian za mo lama ansul nu tlema zong chu kan mutel bok ani ati hemi awang hian Raj Kundra chorlai information technology lama mithiam pakhat chu kan mantel bok ati ani he khesa in nam noi omalang mi som pakhat lai chu man ania Raj Kundra chu IPC section zali somni somthum pali zanhi somko pani zanhi somko pathum le information technology ekle meichiate ven himna danin thiam lo chantir ani information technology ek chungchang hi ka video masa khan dan lam chi rang rang kada atel to kha in shedu chuan in lo highlight mai don nia Raj Kundra thilti chungchanga Bollywood lemchang thiam pakhat kangana ronot chu rontong chuakin heng thilte awang hian alom movie industry hi atrop kati a en dan zong hi rang kachak angchu anilo phat maya tin Bollywood chu in dev sonale in musit na bak anilo in Bollywood chu Bollywood in asoya Raj Kundra thilti chungchang hi a project pakhat a boy puimek tiku wech seru tia a pholan tel tur thu asoi bok asoi zeldanin movie industry hian ril rung het tak nei atul thule chele thashiat na ril tak nei atul thu a Instagram story a pholang ani Raj Kundra hi zamolam siam chungchanga chau hian a ming chelawa mingchen nadang alanei nuala anupui Shilpa Shetty nan hian cricket team pakhat Indian Premier League ka nein chu Rajasthan Royals ani ma se he team hi an encourage lo hea a chan chu in kher sik soi konga thiam lo na nein kumsang hi sompanga khan ban alo ni to ani tin kumsang hi sompareta khan enforcement directorate ta chuan bitcoin ti chingpen chungchanga thu anlo zot fia to boka in le lo chu boy chungchanga darkar kwalai thu zo fia alo ni to bok hemi pia mai baka ami mal nuna boy na dang alanei chewa chu anupui masa kavita atangin ani Raj Kundra chuan Shilpa Shetty nen anin nei main kavita hi nupuya anaya kavita chuan anin thren chana Shilpa Shetty hi apu ani
Daily Mailin an zona changin kavita chuan an pahnia thalak ka hmua anin ngai zong ani karing hala Shilpa hian minlu alan ani kanu pa inkar chu siam that le katuma ma se Raj hian Shilpa chungchang bak angai tu adu lawa ke aya thale fing jok le lar jok a hmua tuna chuan kan pahnia in thendan bak angai tu lawa midang nei tumnari ru ipu emni kati point engma asoi le du chuang si lawa Shilpa Shetty thu soi chuan min ti thinrim hle boka Shilpa Shetty chuan Raj Kundra ka hriat tir hian kavita pasal ani ti ka hrelo hrim hrim hei hi kavita po in a hria ti in interview nei ani in Raj Kundra chuan kavita chungchang soin a u naw nu pasal nen Londona an online anin ngai zon thute Shilpa be ani theinan interview a huai hota chumi atan chuan paun sangdon asen thule anin then nuwa ka fanu thlani le ko upa chu mu aphal lo bok te in asoi ani Puitling film nama amhing chena hian tuna tanina khung mek ne in high court a rel le aniang Raj Kundra lawyer Subhas Jadaf chuan sumdong Raj Kundra man hi dan kal ania video an siam pakhat po hi za mo tia soitur a om lo thule section somruk pasari e nuaya video asiam te hian dan an kallawa abak zong te apo hian Raj Kundra hi bel thei ania hetiang angchia khesa hian Supreme Court po in Munawar Farooqi alo chhuwa zalen to ani kha te in Mumbai Police den court an shildanin Raj Kundra hian film asiam hangin online atangin poisa adon thule chung poisa te chu Raj Kundra an Yes Bank a account le United Bank Africa atangin ani thu an soi ani engtin zel nge Raj Kundra khesi akal don ti chu hunin ala hril zelang chu